Dragi gledatelji, zanimljivo je kako su svi relevantni političari za mir u Ukrajini. Puna su im usta mira. Za mir su Zelenski, Trump, za mir su političari Europe i Europske unije, za mir je i Putin. Velike želje o miru koje vrijede kao kad nekome koga jedva poznaješ zaželiš sretnu i uspješnu novu godinu. Sve vrca od lijepih želja i fraza uzvišenih koje uz to idu, a zapravo se radi o potpunoj laži i o poticanju rata s jedne strane i s druge strane nastavak rata dok se ne ispune ciljevi. Kad netko tko može zaista i stvarno utjecati na zaustavljanje rata i na mir počne pričati o miru umjesto da poduzima da se mir ostvari, onda je to laprdanje i onda tome političaru ne treba vjerovati ni riječ. Treba gledati na to koji su tom političaru i tim političarima interesi od mira u Ukrajini, a koji od rata, pa tek onda donijeti zaključak. Nema danas stvarnog interesa za mir u Ukrajini, koliko god mir zazivali svekoliki političari. Među ovima jedino Putin ima jasnu strategiju mira. To je onaj recept iz Anchoragea kojega se Putin i dalje drži i tu je on dosljedan. Njegov je prijedlog tada prihvatio i veliki svjetski poznati mirotvorac Trump, ali on, ako ne riješi stvar za 5 minuta, onda se digne i jednostavno odleprša za svojim novim interesima. Pogotovo sada kad se nepromišljeno, sasvim nepromišljeno upetljao u rat s Iranom, a taj rat nema nikakvu izlaznu strategiju. Za njega ne postoji dobar način kako da se izvuče iz tog rata i pritom još glumi veliku silu. Izgubio je Trump povjerenje u zemljama zaljeva koje su čvrsto vjerovale u snagu njegovog naoružanja i vojnih baza koji su ti isti skupo plaćali i mislili kako ih te baze, kako ih Amerikanci mogu obraniti, a onda su te iste vojne baze i one velike i one manje Iranci izbušili kako su htjeli. Takav Trump ne može biti meritoran za pitanja mira između Ukrajine i Rusije, dapače. Dok ima novaca za kupovanje američkog naoružanja, u interesu mu je da se rat produži do posljednjeg vojno aktivnog Ukrajinca, dok ima dovoljno love za američko oružje još prije toga. Dakle, novac tu vrijedi, a ne životi Ukrajinaca. A ima ga, tog novca, ima ga u izobilju. Nije za ludu onaj kredit od 90 milijardi eura. Nije to samo za Amere i za njihovo oružje. Toliko ga ima da je to i za Britance, Francuze, Njemce i, vjerovali ili ne, i za Srbe. Što bi inače Zelenski dolazio Vučiću nego da dogovara to topničko streljivo da mu Vučić isporuči, odnosno proda. A onaj tko bi najviše trebao mariti za postizanje mira i puna su mu usta mira, zapravo za mir nehaje. To je Zelenski. Da ga je briga za mir, već bi nešto predlagao, a on ne predlaže ništa i najviše što kaže to je da treba postići pravedan mir. Naravno, on ne objašnjava što je to pravedan mir i što bi to po njemu značilo. Odnosno, po njemu pravedan mir nagađamo, valjda bi bio da Rusi shvate kakvu su groznu stvar napravili i da se povuku iz Ukrajine, ispričaju se pritom lijepo, kulturno i da pošteno plate sve štete koje su napravili. No, Zelenskom ni to ne bi bilo dovoljno, jer kako govore neki američki komentatori, mir nije cilj Zelenskome. On politički traje
kao ratni predsjednik koliko traje rat. Njemu je nezamisliva Ukrajina bez njega na čelu, a nema nikakve šanse da bi na parlamentarnim izborima bio reizabran. To govore bjelodano sve ankete. Dapače, njemu ne paše ni ono što predlaže Europa, a to je da se zamrznu granice na crti razdvajanja, da vojske evropskih zemalja uđu na tu zamrznutu granicu, a onda da se pregovara o povratku teritorija Ukrajini. Zelenski ni tada ne bi raspisao izbore, jer on to ne bi shvatio kao savršeni mir, nego kao ni rat, ni mir, kao primirje neko, a u tom slučaju primirja ne čistoga mira nema nikakvog smisla raspisati izbore, jer to nije pravi mir, a onda nema uvjeta za izbore. Da Zelenski ima povjerenje u sebe i da mu je do izbora, mogu ih je do sada raspisati, on je zapravo zakonski nelegalni predsjednik jer nije imao izbore nakon što mu je završio mandat, no improvizira se tu nešto da ukrajinski ustav to dozvoljava kad je zemlja u ratu. To mu je da bi trebao ići na izbore, trebao reći i sugerirati njegov drugar Plenković, mogao mu je objasniti i dati primjer Hrvatske koja je u ratu imala izbore. U međuvremenu Zelenski mijenja ljude ko čarape, samo da nabrojim imena: Jermak, njegov Libling, Budanov, vojno-obavještajna služba, Ivaščenko, MBU, Sviridenko, premijerka, Fedorov, ministar obrane, Sirski, šef vojske, mnoge diplomate je samo pomeo kao na traci ih je maknuo. Ogromna je nesigurnost u političkom vrhu Ukrajine. Nesigurnost da će ih snaći ista sudbina, a sve to, dragi gledatelji, prenosi se i na vojsku, jer ako nema stabilne politike, nema ni stabilne ni čvrste vojske. Zbog takve situacije i nedemokratske atmosfere u Ukrajini nitko, nijedna politička ukrajinska stranka, ukrajinski parlament, nitko relevantan ne govori niti smije govoriti o inicijativama za mir koje bi bar koliko toliko bile prihvatljive Rusiji i koje bi mogle biti kakav takav temelj za pregovore. Svi se boje, svi su u strahu od pogroma u tom slučaju, napali bi ih sa svih strana, a ne samo s krajnje desnice. Toliko o demokraciji u Ukrajini. 3. kolovoza završila je 40-dnevna kampanja raketiranja Ukrajine po dubini Rusije. Očajnički je Zelenski želio da se tim raketiranjem dogodi promjena, da Rusi u svojoj zemlji osjeti rat i da se prepadnu i onda u tom strahu da svrgnu Putina. To se naravno nije dogodilo i neće se dogoditi, dapače, bijes Rusa prema Ukrajincima samo je ojačao. I ono što sami Ukrajinci kažu, znaju brojati, to je vrlo loša bila ta procjena sa tim raketiranjem. Jedna naša raketa bila je izazov da Rusi na nas bace 20:1. Nisu Ukrajinci baš zadovoljni s tim odabirom Zelenskog. Kampanja raketiranja je propala, cilj nije postignut, a stanje na bojnom polju je vrlo loše za Ukrajinu. Loše je zbog toga što je vojska ostala bez pune logističke potpore i bez dovoljnog broja ljudi, a bez toga ne može se voditi ravnopravna borba, za razliku od Rusije koji ima sav logistički potencijal da mic po mic ostvaruje svoj cilj, da svojom čizmom stane na cijeli prostor 4 regija koje je već zajedno s Krimom odavno upisala u sastav Rusije. U Ustavu su te regije i Krim u sastavu Rusije. Specifičnost ovoga rata je vrlo dubok front.
nema klasične crte razdvajanja. Front je dubok od 20 do 50 km i tu je nada Ukrajine dronovima pobiti sve što se miče u dubini od tih 20 km i uništiti dronovima sva motorna vozila koja se kreću u dubini od 50 km. Ukrajinci kažu, mi možemo puno brže proizvoditi dronove nego što Rusi mogu novačiti nove ljude za bojište. Rat ide dalje, Zelenskom je to jedina mogućnost političkog preživljavanja. Putin mora pobijediti u ratu, inače će ga njegovi sami maknuti, a to bi bilo vrlo gadno. Zapad zarađuje na ratu i nema iskrenosti u protivljenju ratnom sukobu. Da ima, nešto bi već poduzeli. Ukrajina je poligon u kojem se u stvarnim ratnim uvjetima, u stvarnom ratu ispituje efikasnost zapadnog oružja, dronova i raketa i onda se neiskustvu i naučenim lekcijama ta sredstva samo usavršavaju i postaju još ubojitija i još će ih lakše biti prodati ili samoj Ukrajini ili nekim drugim konzumenata, a takvih će sigurno biti. Rat do posljednjeg Ukrajinca traje. Vjerojatno su tu frazu izmislili Rusi u propagandne svrhe, ali pogodili su bit stvari i zato ta fraza živi. To je rat, proksi rat, to je rat Amerike i Europe protiv Rusa do posljednjega Ukrajinca. Toliko za danas, dragi gledatelji. Ovaj je video nešto kraći, još su vrući dani, pa da vas ne zamaram pesimističkim procjenama za mogućnost jakoga otpora Ukrajinaca ili neke aktivnosti koje bi slomile Ruse. Ako vi vidite kakvu šansu da Ukrajina napravi preokret, svakako to napišite u komentarima. Volio bih da mi otvorite oči sa tim nekim konkretnim potezom koje bi promijenilo stanje na ratištu i koje bi dovelo u prednost Ukrajinu. A ja vas sada, uz poziv da se pretplatite na ovaj podcast, lijepo pozdravljam do sljedećega videa.